office eji ebase kuhera abantu abaryaha n'abarija abaranga n'ihanga ryetu. Ofisi ya Bufunda PDM Sako eyigwirwe RDC wibanda Godfrey Mbetegerize. Okuri Gerard mukuru wa Sako Nassan Muzinya ikigenderwa no kurekeraho kugabira sente omu briefcase. Bwensonga yokwenda ngo obuhereza bw'abantu bagume babarondeho kubusanga tubire ntukora twiri briefcase office konka this time hati tungira office kandi yitwirwo mwami uva kweta bataringaya ko wa okora district ko wa OWC niwe yatwire office kumara umwaka gwona so kuyagitire twajangwa ekine cyo kutangaza katubase kwigura office eji officially ari kwigura office eji Mbetegerize agizire ngo ekiremise obworo mu bantu no butafayo bonka abantu abashema abatarumanye kibashema bakora bategamisho akaciro abara kuza gukora korebye aza kushaka wondije asigice banje cye aza kwinjira Mbetegerize tuvuga barebe mukashangane ekayitaka mugata na shaka PDM 10 million emwe PDM eine emyemyo mushanju boka muryejo wabindi mwami Johnson wakakwata imbere ni nkorere yakashatu bakweta financial inclusion boka hano menyo yo kubanza yo kutungura byo buhinji ebyo bulisa na nebyo bushubuzi nangwa no kutwakubasa kubika ebintu bito bitusharura taske yamakagita yokweta household income eyongere so when PDM tiyumuntu ka individual nkamamogu PDM ne ya family Bufunda PDM Sako niyo yaba eyo kubanza omuri banda okora office ya Sako yabo kandi abebembezi bashaba endije meroka ebarebereho nibamya ese kintu twara n'icyo kureberaho n'abandi baza kubikinga tumbasa ko cooperating n'esenge cooperating grassroots omugande abahinji batandikire huriyo kuhana magezi uko bakubasa kutungura umutindo gw'umwani no kushohoza umwani oguri ha mutindo gw'akatare kensiyona babiro mu district ya Kitagwenda obwo abahinji babire ntibashwijuma emeringo erukozesubwa omukwanikaje omwani banza kusima umureberezo wetu Right Reverend George Ketu lyasingura habwo umurango guyateyire kandi kurango umurango guyateyire abantu bariyo baguteremo amani habwo kwingo omwani kandi rizoba nico twimukira habwo kurambura abahinji beitu omubuse badiko nobo kandi ayitwaika omakago wishemwe Ambrose tulyasingura na Naume kandi tukareba emisiri yabo eri mirungi nehise kitinesa kandi numuranyo wa think story irrigation but that is my hope kungana mumanye ibintu byona abantu batandika to kubikora mu rundu kumwa ku irrigation ene ndesende nyingi so nkabire nintekateka ngunanyengire block ninga some acres ezina byara mbrabiri ni mesa region testing abahangu ku rugombo ebembezi bwa North West Angore kandi bamwe ahabebembire ehuriyo kutungura umutindo gw'omwani tubarije kujemereza wabo tachikozi iseji echoyini nikigira kita nichwaho no wentaranta bakugira ngo atinde ayakwena kagizirata akayine so tugira ngo bice bituyine nabuza iki cyumo cyangerega mu mitware ibiri kimwe kumuntu atinde mwanya gwo kubyarwa he bitikumukurigira umwanya ogwe bitikumire batandukanye bari bitikum kandi bitikum ne mitware 20 mwana umwana wa primary worwe wisomero rya baheta cyarwera basemeye kumubingira fizi y'emitware 2 Gasha kwa Timose Mushabe na Anthony Twin.